Tadi malah bikuan di ternyata nakarupong wartawan. Iya. Oke, baik. Oke. Oke, ada serambat dulu. Kalian Halo Ces. Ini teh dari mana? Paniki lah. Iya, Bungtau. Kecamatan Bungtau. Oke, mungkin itu loh. Kira umpan naik ke bos? Pang ale. Tirong umpan itu ya, Mbak? Dari mana? Dari Batan. Batan le. Kesu. Tirong umpan ay ano te? Dami pangalila. Oh, hindi te. Dari mana ini, Mbak? Dari Talung Lipu. Talung Lipu.
Terong umban na ito. Dari mana ini, Mbak? Tondon. Tondon, le. Tondon umban na eh. Tondok Batu. Tondon Batu. Siapa buru toh? Kita bisa pandai kita alu tang pinang na buru. Iya, biasanya itu terong tanda sus. Oke, inilah orang kampung yang telemo, sedang bekerja. Minjan. Ini nak tak apa pelik nampak ya. Oke. Terong umban ini teh dari mana? Langi. Tondon Langi ya. Ya. Tondon Langi teh. Atas nama Panca. Panca. Ya. Dari Tondon Langi. Gratis. Terong umban itu, Mbak. Tondon Marante ya. Oke, Mbak Kurre. Terong umban itu, Mbak. Dari mana? Galusu. Mana ini, Pak? Kawasi. Oh iya. Oke. Terong umban ini lah. Tanung Lipu. Talung Lipu. Benar ni dah Talung Lipu. Kelumpunan Tanung Kalu. Oke. Halo sama nih, terong umban nih teh, lotong apa kami? Lembang Rinding Batu. Rinding Batu ya, oke, kurre. Ya, terong umban nih teh, Bos. Kawasik le. Oke, kurre. Tapi terong umban itu dari mana? Tondon Langi lah. Oke, kurre. Bisa ka pang sorong-sorong sa langan ni terong tama le. Langan ni terong tama, tu terong ditambay. Oke, tapi sama nih. Terong dari mana ini? Mbak Malango ya? Labo, mana nih Labo? Marante. Oke, kurre.
Wajar nih kalau dia langsung dia suka kayu. Teh bodong umpan nih teh bos dari mana? Tondon, Tondon Langi lah. Nah, Maleso, ya. Ya, let's go. Dan sebaliknya. Ya. Ya teh saleko pa minggir sini nani de balian male mati nani de wanyuri itu ya. Nomor urut pira teh baliannya to? Nomor urut pira? Ya, nomor urut 10 menghadap di Yuri bagian utara. Oh. Ya. Nomor urut berapa itu? Nomor urut 07 dengan ya 33. Ya. Fotografer juga kalau bisa dari sebelah kiri saja dengan sebelah kanan, jangan masuk di dalam. Pak Ferry, coba di sini Pak. Di sini saja Pak. Di sini, halo. Ini. Kalau kita soal nasang Dewan Yuri belan aku tiro tipatuan anna tamana sangat tupudu belan daya tepudu. Awas, jangan ditutup Pak. Bapak Ibu, tolong buka jalan. Fotografer jangan masuk dulu ya. La kita la kamu to mangora kami to matua lang kadeai ki kaleta solanasang nalami allo to temo tekula to marasan te allo mangka di tanda balo kula pura di toding rongko dinai laum pasi suka terong mai lo tanda umpasi kararuan karambau sampak palisunna kana etangia tanda pokokna pakapa temai terong mak kulipin dan karambau mak amba masapi laku pak pesanan laku kita solanasang kumua yate kontes kerbau ya mi peagi nak mani lasinggi terong naluang piasan ka to jadi hari tu laku pokana terong melo karena ini kontes tarapa mo di poumbu bulawan na lepongan bulan kasal lebarin ni laku kalando kau di sitang nasi lolok lalamba la kayu anak silele kupe katabe pantal laku pesiman sule mo man kalioto la tumete mo maapong kaparompong langan mi laku bille beluak tepo apa na leso karuan na inde terong maelo tanda inde karambau sampak palisun na tangia tanda bokok na teterong makuli pindan karambau maamba masapi laku balik bombang mau inde dan dipudukku laku pasule matawai modara lengkoli laku tingaratuka mau puang ti tangan talu daw tangan na langit laku mantalu langan moto
samba batu patoko daw masuang ka na to palulungan kumua. Puange. Kamu mau kisah mo puang titanan talo to samba batu patoko, kamu mau puang basi-basian, puang ambo-amboan, puang matua tung kasangami. Kamu mau puang atau patutungan biya atau patetangan masulo-sulo, puang rampan dilino sumpu mamase sa apala muda, puang aja supa gantian ammi. Kamu mau puang atau may taranak sangka atau may patudulangan, may patete matak lambanan, puang penamasalo tung kasangan. Mungka ako may maabamanig na langit, kinlan ko may penteruan na to palulungan. Ni sanda sinilig po ang titanan talo daw at ang analangi sanda si gunting to samba batu patoko daw masuanggan at paunganan. Ami garaga sang kederan mi kumombo sa tiangkaran. Ami si padolo-dolo mi si patanga-tanga mi si paundi-undi. Pada ami makam-belang-belang po ang titanan talo daw ami luming kapakakali pamagasa ito talingan mi paturuk kilamba benuwag mi. Oh, kinalo ilalang ko milindo masakit pabukong kalambanan ko mirupa madarinding. Oh, kinalo ilalang ko mitindo mayroong pabukong kalambanan ko mi mama makatongan-tongan. Oh, kinalo ilalang ko mi maapalatenong pabukong kalambanan ko mi maapangkong karambaw. Pada ami lempang lako tominda po ang titanan talo da ami maalalang taulay rampo lembang ko mi inde pangarante manikinato Raja Utara. Tutung koli-koli rara ako minderan telapa na lepongan bulan lapangan bakti itong kasangan na. Limbo ko mapuang at itanang talo diyo rampe matalo tasik mong bone-bone to samba batu patoko diyo kakendekang kula marasa mo mapangangpangan marasa mo maada merak-merak narandam mo peta mambi nadete mo pela atek sanda marasa. Kumua bela na ako mapuang na pabunga tongkon nenek na po nenek maarupataw todolo kapuangan na napati pamulaw nisong ke umpabendan ni pamaruasan umpatunan ng ipamarong karongkan dadi kukuha la suleo mo mangkalioto la tumeteo mo mapapong kaparompong la kubalik bombang morandan di puduku laku pasule matawayo mo dara lengko nilaku laku tundan nomi mendiatan na nenek mga nasangka tama bamba na mukul lapuruyang to matindo to dolo kapuangan na tama tondok tangduk kuwa pinna tondok diampang lumo umay nenek mga nasangka dana tirang bantua mi da nalipang parayam ni belan na lakutundan to mama kumitamban pa na mukul lakuruyang to matindo kumitama ampang lumuran Delan na dente kada turu na to lepongan bulan kada dirapa na to Raja Utara laum pasitimbang terong umayelo lalili na lepongan bulan laum pasikararoan karambau ballo matarik lante gunting na to Raja Utara iya mo boleh tanda tasigna ang kirang pun terong umayelo tanda allo to temo kepalimbong karambau bone-bone diong kaboto ang kula ami limbong mapangampangan ami tasik ma da merak-merak narandan duka ko mi petawa mami na dete ko mi pela ateksan da marasa kumua dem mo gay tutang mamma tangurabang bulu mata mantaranak tutubongi upo pasay ko malilin manaraman na kukombo pandeman na kudadian manarang umpasisuka terong maelo tanda pandai umpasikararoan karambau sampa palisun ballo matarik na karambau kumua ola komitampo malolo tete komirandanan tang kelok-kelok apatang manday manimi po balakolong tang binti manimi po kulambu pena ketang silaw eran ni terong maelo tanda tang sikan na pelalan ni temay karambau sampa palisun ya tetedong taat pada buku Selamat datang di dari lapia to mangurat kami to matua takatangkin ni kaleta ruang nakan panitandai na kaya nakatulang na terong
Pau Erik itu Dewan Yuri Utara. Ya, nomor urut 12. Tabe to matua kalau si video tu na nilai lo tu lo to boko tabe Maka mereka 36. Oke, alami sama nih. Yo. Ya te ampa 2 sola 51 maka mereka. Pimpin tinggi di atau Dewan Yuri. Alami parapa migla ko tu sama nih. Yo 36. Hai. Yo, kampai mi dito po pengarap ni tolong dulu. Oh, memang kay tolong dulu. May dito. Yo, ya tumangkan namo nanilai du rida utara siya laut selatan bisa mota para kepela alaila kusalian tumangkan namo dinilai. Iya, jadi mangka mungkin nilai dah 2. Bawa nomor kami itu talu itu dah 2. Ya te nomor yo nomor urut pitu malia mo kami show. Yo situ ka kami. Yo lo mo kami show papetiron nila ko yuri nanilai lo. Di luar dari panitia tidak boleh di belakangnya Yuri. Ya, membela-bela kami itu dapat. Ya betul ya. Umumkan aku. Ya kumpul bang mina dulu. Yo mana 47 tutu lami nilai sola. Yo, pertama me apa dulu tu puru. Nomor 34. Yo, pabalik-lagi may tumalas sama ni. Nomor 4. 45. Yo. Yo apa? Bayi itu dah ada tu. Yo, patar ni. Pak Indai ke Dewan Yuri Utara. Yo, pataruh mereka itu kelo 34. Pataruh mereka itu 34. Nomor pira telau tabe. Makin na nilai Yuli sola 2. Las itu kak kami. Ya. Dari kategori Balian, juara 3 dengan nomor urut 10 untuk juara 2 nomor urut 3 dan juara 1 adalah nomor urut 7. Selanjutnya untuk kategori Saleko, juara 3 diraih oleh peserta nomor 36
untuk juara 2 dengan nomor urut 2 dan juara 1 untuk kategori Saeko adalah nomor urut 49. Selanjutnya untuk kategori lotong bokok juara 3 diraih oleh nomor urut 42, juara 2 oleh nomor urut 14 dan juara 1 untuk kategori lotong bokok dari nomor 26. Selanjutnya yang terakhir dari kategori pudu juara 3 diraih oleh peserta nomor 48, juara 2 oleh nomor 41 dan juara 1 adalah nomor 34.